первые же дни депортации мой прадедушка потерял младшую дочь. Ей было всего 18 лет. Она, не выдержав жары, умерла от водянки. Спустя 1,5 месяца умер и сам прадедушка. Тогда их очень много умирало в Терекурганском районе, в селе Акташ, в бараках. Каждое утро, моя бабушка рассказывала, каждое утро приезжала огромная арба с огромными колесами, и каждое утро грузила покойников и увозила куда-то их хоронить. А где их хоронили и пойти почтить память тоже невозможно было, потому что действовал комендантский режим, за нарушение которого 25 лет сажали. Хорантамда, шахси менің хорантамда рахметлі қарбабамы 37 сенесі алдылар. Оледе о қайтмады. Асылда оларының хорантасынан 2 адам оле алғанlar ve қарбабам ағасыны 2 haftadan sonra atқанlar. Мен бұл мәліматларын архивден таптым, ama қарбабам оледе қайтып olmadı. Ve битам рахметлі бір өзі 4 баланы остырып, олар Аллаға шүкір шынды тек бір данелері қалды. Қалғанары енді hepsi рахметлі oldu. Моя бабушка потеряла свою маму и родную сестренку. Сүргінлікте бабам тарафындан қартанам, қарбабам, эмжелерім, тизелерім, алаларым епсі. Чүнки бабамларын қорантасында 11 жан сүргін етілген осалар 44 жылын соңына келіп, енді олардың қорантасынан тек 2 қала. Епсілері ашылықтан өлелер 9 жан, анасы, бабасы, қардашлары детдомда ашылықтан. Анасы қартанам, Мүсемма қартанам Грунч мазар станциясындаки хастаханеде ята. Ve babam 12 yaşında babam onu anasının mevtasını almağa kelген vaqtında qayerге көмеге bilmiler, çünkü o mevtаны alып ketmege çareleri olmayıp ve şu hastahаnenin bahçasında öyle bir çukur kazılgan, bütün bu mevtalarını anda taşlay ekenler o çukurga. O mezar da bile değil, adamlar böyle çukur yarı tolu edi dep hatırlaydı babam, 12 yaşında bala өзінің mesini. Ana tarafından da Qartanamız, Zore Qartanamız 44 жылдың başında Өзбекстанға келгенінен hastalanıp öyle ve олар hepsileri anasız öseler. Onun için men Qartanasız sürgünlük akıbetinde Qartana Qarbabasız östüm. Çünkü олар hepsileri sürgünlükte ölgen ediler. Afsuski men öz Qartana Qarbabamны içte görmedim ve anam aytaydı ki onun anasının tarafından, yani benim Qartanam tarafından ailesinde 9 insan olsa, onlardan 3'ü 4'ü tırı kalıp Özbekistan'da zornen, kıyınlıklarnen Qoranta kurmağa тырышайдылар. Мамин братишка был точно и папины 3 сестренки.